guys, welcome back sa atong bagong episode. Ang atong istoryahan karon ay ang nganong may ads ang video bisag dili pa monetize. Istoryahan nato guys ang disadvantage o ang advantage ani no. So bago ta mag-start, guys, please support my YouTube channel guys again. Please like and share no kay kung maka-monetize ta karon nga tuig, promise na ko guys no makipagkita ta sa akong amahan yan since birth wa pagid nako nakita no. So taga-butuan siya guys. Please support guys para makita na to siya guys no. Nta ma-monetize ta this year. So mag-una ta sa disadvantage guys no. So mapansin man ninyo sa inyong video nga gibutangan ni YouTube og ads no para sa tuwa. May disadvantage ani guys no kay ang income nga mapaadto ani nga ads is paadto kay YouTube no. Mao na ang ato ang disadvantage ani guys no. So adto na bud sa advantage guys no. Ang advantage ani is ang kung naay ads ang imong video sa YouTube, dako posibilidad niya ang imong video is ma-promote sa iban nga YouTube channel no tungod sa ads. Tapos pag ma-monetize na po ka, dili na ka malisdan mag problema para sa ads guys. So kina naman kay ads. So ang ma-income nimo para sa ads is direct naman to sa imong account no. So mo na advantage sa may ads. Dito na ako, kung may ads imong video sa YouTube, ihatag na sa imo ha pag ma-monetize na ka no. So og ma-promote yung channel tungod lang ani ads. Pwede ma-promote, pwede ma-ilhan ka guys no, pwede madugangan imong subscriber tungod aning ads, pwede madugangan imong views tungod aning ads no. So mao na advantage ani. So para sa dili pa monetize no. So take note lang guys, dili tanan YouTube channel or small YouTuber nga account ang may ads guys no. Pili lang guys no, one update ni YouTube na pili lang ang may ads nga video, dili tanan. Kayo nauna sa ko guys na pagkita na ko sa ads, natingala ko na or nalipay ko ana ako paminaw guys no. So pag kita na ko, naglanto ko sa YouTube, search ko kung anong may ads, ginabuhat din sa YouTube guys para ma-promote pinagi ang ads no. Bisag small YouTuber pa dili pa monetize ang channel nato no. So ginabuhat ni YouTube para matabangan ta bisag dili sa to amadto ang income aning ads no. So nagpasalamat gyapon ta. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. So ulito na po guys no, please supportahin ko ninyo sa akong pag-vlog no. So pulumulok mo to vlogger, bisaya vlogger, pulo vlogger. So please subscribe a&jmotoquatic no. So this year mamonetize na ako ang channel guys no, kay dako kay ko plano nga makipagkita sa ako ang amahan niya. Dugay na nako since birth gid nako wala nakita guys no. Detail ko ang apelido, detail ko family, shout out sa inyo guys no.
unta maabot ni sa inyo ang video. So guys, please support, please share this video sa mga Tidalgo nga family. Unta mailan ko nila ako dahil si Jerome, no? So unta ma-monetize na ta, please supportahin ko guys. Bisag or views lang mo sa every upload nga video guys, no? Dako na kay nga tabang, hatag mo og like, no? Comment lang pod para sa gusto magpa shoutout.